rero Ndayisenga niwe mugabo wa nyina w'Amadugana yabomboye undi mukobwa. Yabomboye undi mukobwa witwa Nyanono. Zeye ni umunyabyinshi nimba abantu bazi nyina w'Amadubu kubera kuko muraho neza mumeze mute aho muherereye hose, nizere ko mumeze neza, twe turakomeye turashima Imana. Ndabasuhuje mwese abankurikira hirya no hino, mwese ndabasuhuje, nizere ko muri amahoro. Nyagasani kuba idukijije ubuzima twese turashima. Nshimira abantu bakomeje kunkurikirana, abankorera subscribe, abanyandikira muri komanteri, mwese Imana ibaha umugisha. Ya support yawe uza udukorera hari ahantu uri uw'agaciro rwose, Imana izibaheza umugisha. Dushimira M23 twigwaneho, mwebwe mwese Imana izibatiza amaboko ikavuga ngo mugomba kurinda ababyeyi bacu bakaba bahari amahoro. Turabashimira kandi turabubaha, buri gihe tuzoba duhora turisubiramo ko tububaha. Turabubaha cyane, nimwe mutuma ababyeyi bacu ubu nyine baryamye, nimwe mutuma ababyeyi bacu ubu nyine babona umunyu, babona isukari. Ni ukuri turabubaha cyane, muri ab'agaciro. Rero uyu munsi tudatinze cyane tuje kuganira mu inkuru ibabaje, inkuru ntabwo iba ishimishije kubera kuko hari igihe novuga ngo irashimishije ariko kuri bamwe ibababaje. Iyo niyo tuje kuganiraho. Tuje kuganira ku ngo z'ubu nyine, ingo z'ubu ngubu uko bimeze, ingo z'ubu nyine uko zubatse, ingo z'ubu nyine uko Satani isigaye yarazinjiyemo. Uyu munsi rero tuje kuvuga hejuru y'umuhungu umwe bita Senga. Ese yitwa Senga, yitwa Ndayizeye, sorry naje ngo Senga, Ndayizeye. Uwo muhungu rero yitwa Ndayizeye, iwabo iriya ruguru simpibuka neza, ariko ni umunyabyinshi utuye Gidurayi, bamwita Ndayisenga. Abantu bakoresha cyane za YouTube murabazi, bazakunda kumenyekana cyane. Nyiramadubu muramuzi. Rero uwo ni umugabo we, niwe tugiye kuganiraho uyu munsi. Bose hamwe na Nyiramadubu twese bose turaganira, tuganire twese, tuganire hamwe. Niwe rero tuje kuvuga uyu munsi. Uyu mugabo nababwiye ko ariwe mugabo wa nyina w'Amadubu. Bari bafitanye abana 4. Rero batuye muri Kenya ahantu hitwa Gidurayi, niho bari batuye. Nimba ari Gidurayi 45 ntabwo ni kuko bahita, ariko ni Gidurayi. Rero abo ni umugore n'umugabo, ariko mu minsi yashize ndango bamaze nk'amezi 3 gutya batandukanye. Icyo gutandukana rero niho tutaramenya cyane impamvu cyatumye batandukana. Murabizi no mu minsi yashize, ariko bari bamaze gutandukana n'umugabo. Uyu nyina w'Amadubu hari videwo yiwe yacicikanye cyane, abanyamakuru benshi bayivuzeho, usibye ko sinigeze nyivugaho. Ariko uyu niwe mugabo wiwe, ariko nyina w'Amadubu yaje kuyisohora bari baratandukanye. Ubwo rero ibyo gutandukana kwabo tuzi ngo byatangiriye hehe, byagenze gute, ariko ku bantu
babegereye neza, ukubabaza impamvu cyatumye batandukana. Nuko uyu muhungu rero, nimba mwise umuhungu ariko ni n'umugabo, urumva umugabo w'abana bane, ni umugabo uciye ubwenge, ni umugabo umaze kumenya ikibi n'icyiza. Kurya iyo ubyaye uko waba ungana kose uba umaze gukura, kuko wa mwana ubyaye niwe mwana, naho wewe uba umaze guca ubwenge, uba umaze kuba umugabo. Rero baratandukana, bamaze nk'amezi 3 baratandukanye. None ubu tuvugana mwa bantu, tekereza umuntu umaze amezi 3 gusa, amezi 3 atandukanye n'umugore we. Uyu munsi tuvuga w'umuhiga, akaba yari atuye Kasarani, niyo yasengeraga. Urumva Kasarani na Gidurayi, haba ku bantu batahazi cyangwa mbese badatuye muri Kenya, ni ahantu haregeranye, ni akarambi gusa ugenda ugahita wambukira Gidurayi. Iyo uri Kasarani uhita wambukira aho hakurya Gidurayi. Urumva ni abantu n'ubundi bari basanzwe wenda baziranye. Rero yamubomboye uyu mukobwa witwa Nyanono, akaba umuhiga. Nawe iwabo simpavuga ariko ndahazi, Irarugo ndahazi iwabo ushago y'iwabo, mugani w'abanyakenya nibo bazavuga ngo ushago y'iwabo ndahazi, ariko sinkeneye kuhavuga. Mvuze gusa kuko ari umuhiga, akitwa Nyanono. Uyu niwe yabomboye. None mwa bantu, iyo niyo nkuru tuje kuganiraho uyu munsi, aya masaha. Uyu mugabo nimuze tubwirane, turebe mu ruhande rwa nyina w'amadubu, turebe mu ruhande rw'uyu mukobwa yabomboye, turebe uruhande rw'uyu mugabo. Urumva ni abantu 3 tugiye kuvugaho. Uwa mbere reka dutangire kuri uno mugabo. Ese uyu mugabo waraye utaye abana biwe 4, akaba yabomboye uyu mugore wundi, kera reka mwite umugore kuko kera abaye umugore. Ese wa mugabo we, ikintu kitaguhaye kwihanganira umugore wawe w'indowa, umugore wawe mwabanye mukabyarana abana 4, ni ikihe cyizere ufite kweri kuko uyu mugore wundi ushatse, kuko iwe mwobana amahoro, wataye abana bawe 4 ubasize? Uyu mugore iwe nagukoshera uzomubabarira? Kuko hari ibindi byigeze kandi kuvugwa cyane, bivugwa nyine bya nyina w'idubu, bivugwa kuko yaje kuri live avuga ko hari ikosa yakoze, ariko asaba umugabo imbabazi. Urumva? Ariko nimba umuntu yaragusabye imbabazi, nimba umuntu yaravuze ati yewe naguye mu cyaha, mbabarira, kuko uri mu isi. Urumva? Uri mu isi, nurangiza kuba mu isi umenye kuko nawe ejo n'ejo wogwa mu kindi cyaha. Umuntu akaza akakwihanisha akakubwira ngo mbabarira nimba nakosheje, wowe ukanga kumubabarira, mugatandukana. Aho muratandukanye, turamara n'amezi basi n'umwaka, uba wararetse tukareba kwihangana kwawe, ariko gaho bigaragariye aha ngaha mwese ntawari ufite kwihangana, yaba ari nyina w'idubu, yaba ari wewe, ntawari ufite kwihangana muri mwembi.
kera we nyuma y'amezi 3 ubomboye uruke, usize abana gute? N'ubundi n'uriya mugore ntiwamubomboye ngo numara ngo uzomurebe mu maso gusa, nawe uzomubyarira, nawe azabyara. Ese ba bana ugiye kubyara kuri uno mugore wundi bararuta wa wundi wa mbere uba usize? Ntibarutaga uyu nguyu wa mbere, bose bazitwa abana bawe bose. Rero nkabona wa mugabo we uba wabashije kwihangana. Iyo umuntu ari mu kibazo, urumva, ukaba mu kigeragezo, ugomba kubanza kucihanganira, ukabanza ukareba ese umwisho wabyo ni iyihe. Urumva, tugaruke kuri nyina w'idubu. Nyina w'idubu nawe ntituzi icyo mwakosanye n'umugabo wawe, icyo ntitukizi. Mu minsi ishize niho waje uza hano utubwira icyaguteye gukora ari amakosa, ugasohora videwo, urumva. Ariko murumva twari tugeze hano kuri nyina w'amadubu. Nyina w'amadubu kugira ngo nawe usohore iriya videwo, urangize kuyisohora utange wenyine uje kwivuga, icyo si cyo turi butindeho kuko cyaratambutse, twarabikugayire kuko twarakugaye. Si yari ngombwa kuza kwivuga ikosa wakoze, urumva, kuko natwe tutari tubizi, twabimenye umunsi uza kwivuga kuko hariyo wasohoye. Icyo gihe nicyo gihe twabimenye twebwe, kuko tutabana, twabimenye ubwo ngubwo. Rero kugira ngo mutandukane n'uyu mugabo wawe, uko hari icyo mwananiranye kirahari, gituma uno mugabo afata decision agasiga ataye abana. None se abo bana barabaho mu zihe nzira? Murumva, uko bobaho kose, nubwo hoba ari ubushobozi buba buhari, urumva, bwo kubarera, ariko se ikibazo cy'umwana gukura abona se na nyina baratandukanye, akabona n'ubundi ari hariya, ko baragira gute, ko ari kumwe n'undi mugore, n'ubundi ari kumwe n'abandi bana, ibyo ntibiza bigaragara neza. Kandi abana kujya muba mubabizemo ikindi kintu gikomeye. Rero ihangane, nyina w'idubu niwe twatubwira, niwe twari tugezeho. Ihangane, iyi si niko ibayeho. Uko wewe ni wowe uzi ibanga ryo mu rugo rwawe, ni wowe uzi icyatumye umugabo agusiga akagenda. Naho abandi bo boza bakabeshya bakavuga ngo biki na biki na biki hirya no hino, ugasanga ko bararengera bakavuga umugabo kandi umugabo atari uri mu ikosa, cyangwa bakaza bakarengera umugore kandi umugore atari uri mu ikosa. Ariko mwembi nimwe muzi icyatumye mugira gute, mutandukana. Ariko cyangwa wasanga mwarabyemezanyije kuvuga ngo reka dutandukane. Ubu ngubu nabyo birahari, mukicara hasi mukavuga ati reka dutandukane, kuko nimba ufite imyumvire yawe n'undi akagira iyiwe, gutanga amahoro biri mu kwabo. Kumva ko icyo kuvuga ngo tugeze hahandi tugezanyije kure, wogenda kaba amahoro n'undi agasigara amahoro. Icyo ngicyo nimwe muzi ibanga ryanyu ry'urugo uko byari bimeze. Rero ihangane ga.
bakuzaniyeho undi mukeba. Bakuzaniyeho undi mukeba, niko kera biba bimeze. Aho tugaruke kuri uno mukobwa, uyu Nyanono. Ese yewe Nyanono, uyu mugabo numvishije ndetse ndango ngo ni mubyara we. Uyu mwana w'umukobwa witwa Nyanono ni mubyara w'uyu Ndayisenga, w'uyu mugabo Ndayisenga. Urumva ni umukobwa baziranye kuva kera, kuko ntiwoyoberwa mubyara wawe, mubyara wawe muba muziranye. Noneho na siritu urumva baregeranye, umwe yari atuye Kasarani undi agatura Gidurayi. Urumva n'ubundi bagenderana. Azi aho bipfira mu rugo rw'uyu Ndayisenga, azi uko bimeze kose, ko batandukanye n'uyu mugore wiwe wa mbere, aramuzi wese. Umwana wa nyokorome ntiwomuyoberwa. Ese wa mukobwa we, wowe wemera ukaja ku mugabo wataye abana biwe 4? Urumva ufite icyizere kuko wewe azagutunga? Icyo nicyo dushobora kwibwira twese. Mbese mu muryango urumva kuko mu muryango uko nguko niho bogufata gute? Umugabo usize abana biwe 4 aragushatse uri mubyara we. Ubwo ni urwango muba mwamurema mu miryango. Ubwo ni urwango. Uri mubyara wiwe umugiyeho uzi ko yasize abana, ahubwo ntiwomubwira ati yewe babariraga umugore mugende muje kubana, muje kubana. Cyangwa nimba umugore ari we umugabo ari we uri mu makosa, ukabwira umugore wiwe ngani mubabarirane mubane, abana mubone uko mubatunga mwembi. Ariko umutije umurindi umuhombotseho. Urifu wowe kuko yazogutunga akagutungana n'abana bawe akubyarira, iwe yarasize bano bandi bana biwe 4, ko bitaba byoroshye. Hari igihe atogutunga nk'ingene yogutunga. Hari igihe kandi nawe ino n'isi, urumva iyi n'isi, hari igihe nawe mwogira cyo mukabona murakoroganya, muri abamarayika mwese muri mwisi, yaba ari wewe, yaba ari nyina w'idubu, yaba ari uwo mugabo, mwese muracari mwisi, ntawe udakosha. Hano muri ino si ubu nyine isi tugejeje kure, tugejeje kure rwose. Ntawe ukicumva kuko hari umuntu ushobora kugwa mu cyaha atabigiririye. Ntawe ushobora gutekereza ngo reka mbabarire mugenzi wanje kubera kuko yaguye mu cyaha. Icyo ngicyo ntibikibaho. Kandi tutibagije kuko na Satani nayo iba ihagaze kurwanya ingo. Ubu ngubu uri mu gusanga hijemo akantu gatoya gusa, gatoya mu rugo gutya, gato cyane, ugasanga gatandukanyije umugabo n'umugore. Kandi nta bandi baza bagiraga ikibazo. Uko umugore ahagiye agashika yashakwa atashakwa, iwe ubona wenda nta n'ikibazo yabigiraho. Cyangwa umugabo akagenda iwe nawe nta kibazo wenda yabigiraho. Ariko ikibazo ni bano bana. Aho gutandukana, njye ndavuga ngo aho gutandukana n'umugabo basi mwabyaranye, utandukana nawe batarabyara. Ati kubera iki? Ntawo nibuka n'undi kuko wenda abaho. Mutandukanye mutarabyara ntiwo mwibuka, kubera kuko nta mwana aba aragusigira, cyangwa wowe nta mwana uba uramusigira.
kugira ngo utekereze kuko ati umwana wanjye, kandi cyane cyane si ababyeyi twese turi hano, wokwirengagiza ibindi byose ariko ntiwokwibagirwa umwana wawe, wokwirengagiza ibindi ukavuga ngo muri ino si reka nyibagize kuko twigeze tubana n'uriya mugabo, twigeze tubana mu mahoro, ibyo kera gukosana kwabaye ya mahoro mwagiranye aribagirana, ukumva wenda uramwibagiwe, ariko se muzibagirwa aba bana, muzibagirwa aba bana. Hari ikiganiro nigeze kubona ababyeyi babiri nyine batandukanye, umwana uwo mugabo yahoze avuga akabanza agaturika akarira, akavuga ngo umwana wanjye yampamagaye arambwira ngo papa ngo I love you, yapfa kuvuga iryo jambo akarira, ukumva ni igisebe, ni ikintu aba afite ku mutima kimujya mu buryo atabasha no kurya, n'ubuzima adashobora kububona kubera umwana wiwe. None se mwa babyeyi mwe mukumva kuko iyi si turimo bizatugeza he? Isi turimo izatugeza he kweri ko ibintu bikomeye? Njye ntabwo nirirwa mvuga ngo Nyanono niwe uri mu makosa, uyu Ndayisenga Ndayisenga niwe uri mu makosa, Idubukazi niwe uri mu makosa, oya, gusa mwese muzi ahavuye umuzi mubi, ariko mwese mufite amakosa y'uko mwamugira gute, muri kurenganya bano bana, nibo gusa jewe cyane mvugiraho, abana bane nibo bari kubigenderamo, nibo babihombeyemo, bataregwa n'ababyeyi bombi. Kandi urumva uyu mwana w'umukobwa iyo aje kureka nawe ntiyobuze uwiwe, ntanamubonye ku isura, ni umukobwa mwiza, muraza namwe kumubona, ni umukobwa mwiza, ntiyobuze undi muhungu, ariko urumva nimba, ariko cyane cyane ibyo ari byo byose uyu mukobwa n'uyu mugabo ni nkaho wa mwari muziranye kuva kera, hari ibyo mwari mwakaza mupanga, kuko biravugwa ko barabivuga kuko ni mubyara wawe, hari icyo mwapanganaga n'ubundi, urumva mbese mwari musanganwe n'ubundi hari ibyo muziranyeho, urumva kuko navuganye n'abantu bo mu muryango ya bugufi yaho ngaho, mbese ya bugufi pe, abo namwe muzi, bavuga kuko ibyo ari byo byose hari ibyo mwakaza mupanga, hari ibyo mwari muziranyeho, nicyo gituma umuntu yotandukana n'umugore amezi atatu, kera ngo ushatse undi, ubwo ga bivuge ga, kandi n'uyu nyina w'Idubukazi n'icyaha cyiwe twebwe ntituranakimenya n'ubu, usibye iyi videwo yasohoye kera mwaratandukanye, urumva nyina w'Idubu nawe si shasha, urumva umugore w'abana bangahe kugira ngo asohore videwo, ibyo birashika yatubwiye, atubwira ngo hari impamvu yabimuteye, kwari ukugira ngo agaburire
abana be wenda swate bamuhaye amafaranga, urumva nabyo ntabwo yoba ari n'impamvu wenda ishobora gutuma agira, ariko 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 hari ikintu nje numvishije, nategereye neza hari umuntu w'umupasiteri aho yabwiriza, hari n'igihe hari n'igihe usanga akenshi umugore akora amakosa bitewe n'umugabo, bitewe n'umugabo ashobora kugusigira abo bana nta n'igiceri, ntaje ngo nta n'igiceri yagusigiye, aje gusohoka mu nzu usanga n'icyo yasize, nta giceri yasize, nta kepfo ka ruguru, umugore kugira ngo abone aho umwana we ahahwerera akamuhwerera mu maso, yakora ibyo akora byose kugira ngo umwana we abeho adafite ikindi kimuramira, ariko afite indi nzira imuramira. Gusohora videwo uri umumama ungana kuriya ni amakosa, ariko biba bikurikiranye n'ukuntu yaje kwidefana, mbese urumva yabikoze yahekewe yabuze mu bundi buzima, uwo yayihaye wenda kugira ngo amuheze amafaranga bituma amuhemukira gutyo, ariko nabwo yabikoze, mumenye ko yabikoze kera baratandukanye n'umugore nako n'umugabo, yabikoze kera baratandukanye. Rero mwa muryango we, reka mbabwire ko muri iyi miryango n'ubundi wa mugabo we ndakunenga kuko wakoze amakosa yo gushaka kandi gushaka undi mwana w'umukobwa, ikosa ryanyu bitaramenyekana, cyangwa swate nicyo tutazi, imiryango wenda nimba yaba yarateranye igasanga amakosa wenda ari nyina w'idubu uyafite, urumva, ariko cyane cyane jewe ndabanenga kubera kuko muba mwarihanganye kugira ngo murengere bano bana, abana nibo barengana, abana nibo barengana, nawe wa mukobwa we tuzi kuko yogutunga kuzogeza musazanye, iyi si turimo imaze kugora, imaze kugora, kandi nimba warabigizemo uruhare ukabigiramo uruhare rwo kuvuga ngo nawe mugire icyo muza mupanga n'uwo mugabo w'abandi, mukagira icyo mupanga utaragira, utarashakwa ukiri umwana w'umukobwa, uyu mugabo akakumvira bigatuma yota inshingano z'urugo rwiwe, nimba ari byo bigatuma ate inshingano z'urugo rwiwe, nawe nta mahoro, kuko bari abana nibo bazabuza umuntu amahoro, nibo bazabuza umuntu amahoro. Aho bigeze aha mwa bantu mwe, ni ugusabira ingo zacu twese, umuntu wese washatswe, umuntu wese uhaye ushakwa, umuntu wese icyo akoze, umuntu wese uri muri ino si, uri muri ino si ni ugusenga, icyo gusa nicyo cyonyine cyoshobora byose, ni ugusenga, ni ukwihanganirana, nta kindi, gusenga no kwihanganirana nicyo kigize gute gitunga urugo. Tuzobonaga umugore marayika yavuye mu ijuru se araza ngo niwe umushaka, tuzobona umugabo uri marayika ntiyavuyega mu ijuru ngo niwe umushakwa, abantu bose muri ino si baracumura, uko umuntu wese agira kote febure yiwe, hari icyo cyonanira, kuko ndi mu isi, sindi mu ijuru ngo hataba ikosa, hari icyo cyonanira, atari cyo icyo cyonanira, si cyo cyonanira umugabo wanjye, si cyo cyonanira undi mugabo, si cyo cyonanira undi mugore, twebwe twese uko dutandukanye, twese uko dutandukanye niko buri muntu agira kote febure yiwe,
rero narije kubaganiriza kubabwira kuko uyu Ndayisenga yashatse ni nkaho ni nama duba bayitombe. Muri makeya ni nkaho bigenze gutyo, mukomeze mwihangane kandi mukomeze mugendere inama abantu bakomeze bagire abavyeyi babegera. Abavyeyi bazoze begera abana babigishe kubaka apana kubigisha gusambura. Hari n'abo ngo bari gusamburirwa n'abavyeyi babo. Barahari, umuvyeyi akama akakwinjiramwo, barahari kandi nibo benshi, ugasanga umuvyeyi akwinjiyemwo arakumunze nka kurya k'igiti cakimungwa n'umuswa, akakumunga neza nimba ari ukumunga ari ukugira ati nka kurya neza umuswa uza umwunga igiti gihagaze kikaruha kikabora. Sawa mwa bantu mwe, mukomeza gusenga mwumvishe ko ibintu bitoroshe, buno buzima turimo buragoye. Bibiliya iravuga neza ngo tuza twubaka ku rutare apana kubaka ku mucanga, umusenyi. Ngo bubatse ku musenyi ngo imivu yaraje igira gute irayitembana, ijanwa n'umuvu. Ariko uwubatse ku rutare ngo bikaza bikanyeganyega bikagira gute, ariko inzu igakomera. None rero tugume dusenge kandi Imana niyo byose. Komeze munkorere subscribe na share na comment na like, narabwiye ngo like